Office of the Bharatiya Janata Party Siaha District Siaha 28 August 2026 Press Release Bharatiya Janata Party Siaha District Chuan Mararam Mipuitin Nena He Press Release Kaltlang Hiando Sakna Ahlana 12 Tram MADC Lai ADC Le Chakma ADC 10 Sumhar Satnan To Chungchanga Thilom Ziale Mizoram Chief Minister za Takin Siaha District DC Office Building Thar August ni somni pakhat sang ni somni paruka honna hun aman laya District Council pathum te chungchang soi chu BJP chuan pui ati tak zeta mi puite hne na thodik puan chwa le soifia hi thiltrul ni inangaya anwaya pointar lan te hi BJP Siaha District chuan mi puiten kan shiat fiatan aron chop chwa kani pakhatna MADC budget hi Mizoram State Sarkarin 2014-2015 financial year thleng non-plan and plan heta chen somin alo pechina financial year 2015-2016 atangin 2023-2024 chungin salary le non salary thenin apele a kumsang ni somni pali sang ni somni panga tang chuan grant in aid general ti in budget pe kanni kumnga chung sang ni som pani changa sang ni som pathum tru sang ni som paruk sang ni som pasari financial year MADC in sum adon dan chu kumsang ni som pani sang ni som pathuma salary 94.14% non salary 5.86% sang ni som pathum sang ni som pali salary 94.34% non salary 5.66% 2014 to 2015 salary 95.97% non salary 4.03% 2015 to 2016 salary 96.43% non salary 3.57% 2016-2017 salary 92.52% non salary 7.48% kumnga chunga MADC in state atanga sumadon average chu salary 94.68% le non salary 5.32% ani patni na kumsang ni som panga sang ni som paruka tanga sang ni som pakwa sang ni som ni kumnga chung chu First State Finance Commission in ahwam chinani a he hun chung hi state ta INC le MNF sarkar layani SFC hian kumnga chunga tan ADC ten suman mut tur projection asiam china hetiang hian MADC hena sumpe kani sang ni som panga sang ni som paruk first SFC noi sang sari za som ni pariat point panga pakhat BE noi sang ria za sari somnga pali point paruk RE noi zali pani point panga pakhat actual noi sang kwa za somnga pasari point pakhat pasari excess plus sang ni somni pariat point paruk sang ni som paruk sang ni som pasaria recommended by first SFC noi sang riat zathum somni paruk point panga pakwa BE noi sing khat zali somkwa pakwa point bial panga RE noi sanga somriat panga point pani panga actual noi sing khat sang khat somriat pali point pathum bial excess plus sang ni zasari somnga pasari point pasari pakhat sang ni som pasari sang ni som pariat recommended by first SFC noi sang kwa zali somnga pakwa point pali BE noi sing khat sang khazasari somruk pasari point paruk RE noi zaruk somli pakhat point panga pakhat actual noi sing khat sang ni zali pakwa point pakhat pasari excess plus sang ni zakwa somli pakwa point pasari pathum sang ni som pariat sang ni som pakwa recommended by first SFC noi sing khat zaruk somnga pariat point pakwa bial BE noi sing khat sang thum za somkwa pasari point bial pathum RE sang khat jani somnga paruk point bial pathum actual sing khat sang li zali somnga pathum point bial paruk excess plus sang thum zasari somkwa pali point pakhat paruk sang ni som pakwa sang ni som ni recommended by first FSC noi sing khat sang khazariat pasari point pariat panni
BE nuai sing khat sang li zathum somli panga point pakwa panga RE nuai sang khat zanga somsari pariat point pasari pial actual nuai sing khat sanga zakwa somni pali point paruk panga excess plus sangli za som paruk point pariat pathum kumnga chunga first SFC recommendation a ya sum hutamza chu nuai sing khat sanga zaruk somli pasari point bial pakwa ani pathumna kumsang ni somni pakhat hi SFC na cover lo hun intermittent period ani a kumsang ni somni pakhat sang ni somni pahnia changa sang ni somni panga sang ni somni paruk financial year chung hi second SFC recommendation hun chung ani sang ni somni pakhat sang ni somni pahnia recommended by second SFC noi sing khat sang sari zali somsari paruk point pahni pathum BE noi sing khat sanga zasari som pathum point panga pasari RE noi sang khat zali somsari pakhat point panga pali actual noi sing khat sang sari za somriat panga point pakhat excess minus zanni somkwa pakhat point pakhat pahni ni sangni somni pathuma recommended by second SFC a nuai sing khat sangriat zaruk somli pali point pariat pakhat BE nuai sing khat sang sari somriat pariat point pariat pakhat RE nuai sang khat zakwa som pasari point patkwa pathum actual nuai sing khat sang kwa paruk point pasari pali excess plus zathum somruk pakhat point pakwa pathum sangni somni palia recommended by second SFC nuai sing khat sang kwa zakwa somli point pathum paruk BE nuai sing khat sang sari zanga somruk pariat point pathum bial RE nuai sang ni zathum somsari pahni point bial paruk actual nuai sing khat sang kwa zakwa somli point pathum paruk excess omlo sangni somni panga a recommended by second SFC a nuai sing ni sang khat zathum som pakwa point pariat pathum BE nuai sing ni sang khat zathum som pakwa point pariat pathum RE omlo actual nuai sing ni sang khat zathum som pakwa point pariat pathum excess omlo sangni somni paruka recommended by second SFC nuai sing ni sang ni zasari somkwa panga point pathum pakhat BE nuai sing ni sang ni zasari somkwa panga point pathum pakhat RE omlo actual nuai sing ni sang ni zasari somkwa panga point pathum pakhat excess omlo State Finance Commission in ADC tinhena revised estimate RE peklo tur hi an reporta until ngai lawa til tur chi po ni heklo central budget ni se state budget ni se district council budget po ni se kumtin apung thina ni palina achunga figure darlana tang hian thil lang chiang em chu ZPM in state a sarkar na achel kum sangni somni palia tangin SFC in recommendation asiam bak hi chu ADC tinhena revised estimate RE sum apetolawa RE hi kum khat chunga council na thoktu te hlo salary head in dailo na ta na pek thinani first SFC chunga MDC in suma hmuda na tangin alang chiang hle vo ina MDC sum in dailo na te hi executive MDC ex-MDC family pension te hlo pung second SFC recommendation at laute staff annual increment te pension benefit te upgradation promotion regularization etc te wanga kumni chunga sum in dailo na chu nuai sangni zanga sumriat pariat point pathum bialani state sarkar po hian central finance commission atangin kumtin recommendation asiam budget estimate ba ka state in suma in dailo na chu supplementary demand pek ve fawan ni Mizoram sarkar in supplementary demand kum sangni somni pali sangni somni pangatan cheng bible che sang thum zanga som pani point pathum sangni somni panga sangni somni parukatan cheng bible che sang thum zasari somni pali point pani panga andon lain ADC tinhena state finance commission in a recommend budget estimate bak chu sumpek bel thayani lo ati hi ZPM in minority te chunga aril ruput mangle district council te anwal swat na ni a vo ina MADC in sumhar sanna to hi Mizoram sarkar mo phurna liawani ti mi puiten lo hre chiang turin
BJP siaha district chuan adu takzet ani pangana tuna LADC hian cheng nuai sang sari vel CADC hian cheng nuai sang rukza thum vel le MADC hian cheng nuai sang ne sanga somriat pariat point pathum bial leba nein ankal meka MADC hian kumsang ne somni panga sang ne somni paruk financial year ratan GIA tangin 94% chu salaria manani a kumsang ne somni paruk sang ne somni pasaria chuan salary tur hi 93% bela atlaniam to bok Mizoram Chief Minister Suidan chuan LADC 10 an budget pumpui 100% chu salary tan an mang to a CADC te chuan salary tan 97% an man to thu asoyani parukna Mizoram Chief Minister chuan boili lai mai MADC ho tu tin hena MADC in sumhar satna nei chuadika RE additional fund pack atum thu asoi thina tun thlenga sumpek belan nilau hi inbum na te nom takle mararam mi puite mu setna angaya BJP sia hadi shik chuan poyati tak zeta hetiang thil hi thlengnon to lo se ti adu hle pasari na Mizoram Chief Minister in sia hadi si office honna a athusoya chuan ADC pathum te chu thutiam tira thutiam nuwa one time grant pay kan tum thule salary head po budget pumpuya tanga 60% a anti nyam turani ti thu asoi hi chu thilwan dwai thak takani MADC na thok tu te hlotan budget ta 60% chau da tura ati hi kumsom ni liam ta changa MADC thu nei na manga officer le staff an lak to zong mun thuma chena mun khatlai mai ban tir an ngai don ti na ni a he thil hi ZPM party in MADC te chunga an malak tum dan manifesto ni main alangani BJP chuan he thil hi apom ngai don lo ti mi puima apuanga Chief Minister in Council te tan Common Recruitment Rules siamani anga Anti-Defection Act po siama trolani ati te hi mararam mi puite mo sitna ni a Chief Minister hi atong vaya BJP siaha district chuan anga yani ADC te tan hian state sarkar hian adu danin rules emo act emo asiamut theilawa Anti-Defection Act pei hitsu Parliament savin asiam theithilani ti Chief Minister hian lo ria se ti BJP chuan adu takzitani chu mayani lo state sarkar in IAS MCS officer chu ADC ya Chief Executive Officer ta narwa tanga Council Executive Secretary thunei na achilang tia malak tumna anei te hian autonomy in nek chep tumna ni a in chanvo kan pe chewanga in autonomy hi lo surrenderang cheu tina angani he thil hi BJP chuan apom ngai don lawani heng thilawang te hian BJP chuan central sarkar ne na Autonomous District Council te chanpua tur sum hi separate allocation min siam sakra uti in deal na an siam to a central sarkara malak na kalpui mek le norme kani ato bera chuan state chief minister le athopui te hian 6 schedule noaya Autonomous District Council te hi state sarkar dudan ang anga chochuroi thayani lawa ADC te hi state sarkar noi department pakhat ang le kan nilawa an du huna dan le dun siam saka rabe mai thei an ni lo ti lo sha sela Indian Constitution ina mania ro in railway tura asiam te an ni ang hian state sarkar puin ADC te chan vo dik tak chu ADC te hne na pe mai sela ADC te za omna an dik na chan vo hum him saka mason na konga malak sak tu ni sok turin BJP chuan angenin aphut lat bok kanram le hnam kan autonomy nei sau hum him chunga ma son tir turin BJP siaha district chu waisen takin malampanin ke apen zel dona hetianga ramin har satna to mek lai hian mararam mi puite inpum khatin rilrup mun khatpu a thokho zel turin maralen mi puite chu BJP siaha district chuan asom tak mewani issued and published by ITN Media Cell Bharatiya Janata Party siaha district siaha Chairman Pu Duha, and Deputy Commissioner who will for the Kirtele Puite. An MLA Zamtak Mai, who care from Momel and walk along the R, who bought Shormel, who have a line base and Archideli at Low Naimaya, and CM Tele at Puite Mel, who Kaloin base ya. Lo ni kasi like club and ring up. Marasu and Frank we and try to read the mailing result and so on.
Usa milman saktu reverend chuak lu khi thie te u van lo chuan lian kanes dio sadar te le Sierra district head of office the officials of some local te le PWD trangin and Fiat Khan engineer Frank Thana and chief engineer le PN Zuali chief architect visually chief minister Bangla Thartur le office Thartur Minekoa tuna yanin siam meka chhanlet ko maya avan nei le ni ikan SP te hey district sarkar office koi mo berzingami DC office building contract kan hong thei tahi alomom le sia district tan le Mizoram tan mason na chin sia tla ani elai venga lo cheng thin kan mi masa dikha kan feringa zang da dom na be se mi lovin heng lai mun hi DC office manata ang lo la na me sa bayan panta khani ani ho zara DC office mun ma tak kan niya moi na yan an chu along to soi chhanlet ani office building country attack kha kum sakas go som sori palia sak le lu ania kum som le parum set lu ani nuwa the building tharhi kum sang ni som ni to ma satran ani kum sang ni som pathum dai to kha the building thar wala na hi bultan along ni to wa order ta chu me ro chu sang ni le som paria ania isina kan ngai thatwa office building thar sakchum yani engineering chief som pakhat Mizoram kan nei manani che mai na ichuan sang ni le som ni le pathum kum to pa November tha enin sarkar na kan siam ve ichuan sang ni som ni le pali mar tha kan DC purwezela hi eta hian aron heya office alor yan office building sakme kha kumni lai no cho sam to box ya ka ve le china soi to khan ni ron muchina na kumni lai cho sam to khai tinge kan thar tho liang ite sawar lo dang lam na sa to si te kati laya GST ngai lo tu na ngai le to si te arsana chin fel ngai ha tam biawani katiam ne kha ani ama chu ifram kan tuma chuan tune mo chen cho san ani nu akhan sami som ni phanga mar tha khan achun som ni dur hi loi za so ko pasai kan ka chuaka chuan tu hi kan lo thleng pari tempa ka hianin Saskia Trangin CAD kai loi na thome zo leklek to anlom nuala chung te chu construction of government quarters central pool inside additional DC quarters there construction of government quarters general pool outside additional DC quarters construction of government quarters general pool at additional DC quarters type 3 there construction of government quarters general pool at Mesavai site 1 type 3 quarters 4 units there construction of government quarters general pool at Mesavai site 2 type 3 quarters 4 units there in circuit house in Samet Boka in SDO civil office headquarters Tipa in Samet Boka Sia district ahian mason na nai kan thok nem khop maya kan sarkar nuwa saski mga kan thok lang sa riwalte kan soi le taila district jail tuna chuan jail kan di prison and correctional home yes soi to turania district zone sama kan thok meka zetit quarters he district zone sama engmosat kan sameka sia district apo kan ka puya construction of storm drains and drainage network here, district capital zone summa and Kalpui Meka.
PNE here, improvement of existing distribution system in district of Zuma, Kalpuime, Moka. Widening, blacktopping, and improvement of road from Saihatlan Court Beat Post to Primary School to District Court Complex and Magistrate Residence and Hokmeka. Construction of stormwater drains and drainage within urban areas in Mizoram Phase 2 and housing and CIE Delmoka. Restoration and reconstruction of water supply infrastructures damaged by Cyclone Remote in Mizoram and Hokmek Singa, lamah po Usan, integrated infrastructure development at MLDC and Kalpuimeka. Construction of SP office and quarters at Siaha and Eka. Construction of integrated urban infrastructure assets, composite works, and Kalpuimeka. Saski Mamvekyan MLDC Juan, Okoloa Spice Grinding Unit as a Zova. Also is cold storage and infill of company. Labat ang idea mga malak po ang Kogmaya Chenka at Talang nila. PCC flooring of existing agriculture link road at Lobu to Sala. PCC flooring of existing agriculture link road at Nyota to My Frimzol. PCC flooring of existing agriculture link road at Seilu to Otapo. PCC flooring of existing agricultural link road at K2, Laubua. Construction of subcenter, Serkorle, Lakia. Upgradation of Laki to Mahai Road. So Moka, Niotlang 1 and 2 water supply scheme, solar pumping, Nipoka. Chualung, primary health center, staff quarters, in Samoka. In all Bahia horticultural link road, Moka. In warehouse lang pa ikinay po yung mga he siya ale sa kuyante kansa ani warehouse le amenities ng di. Dapat ang idea man fan larikis tiyalo wala sina name kan niya chuchu construction of permanent fair price of at Mesatla. Construction of subcenter, health and wellness center building, IPA. Construction of type 4 building, IPA. Horticultural link road, Chatsa road, IPA. My Frimzol, Niyotlate, Lomani. Das tuatangin hostels, Kantuma, Eju, na Kanlatan lo, diba? Kanon dito ay kanong base ini. PMZ weekend yan multi-purpose community halls yan. Mara tribal scouts hostel, Zotlang, Aizol, public market come, multi-purpose center and women facilitation center, IPA 5 le. School building Carson, police, ang nato, Libya, Kanboy, Pime, Ani. Article 275, mga nakalme, kasoy ila. Siya yan, senior citizen care and recreation center de New Siahale Mofro tribal market de Siahai sa kay siata one le Saulo 2 multi-purpose hall de article mga tozo tohi kopaya multi-purpose hall le sa kay 2 construction of reservoir de Article 275 1 Noya Berkian Eglavia Model Residential School EMRS Panitin Tuin yang na tak anbote na project panikan Kalpuimeka Seng Noy sa sunga panikman Niyo sa EMRS Water Supply Project 2 Tozo to Aniya Tuipang EMRS Water Supply Project Seng Noy sa Tumso Palaman 2 sa Asomsari Zoto Niin Kuminsu as of basic, ani. Doon na ka MGP Youth Center, iman nidaw ka ng local Aizola, kananin ko lamah ilaya kanong tutupon kumain. Emisak na turhin rong ngay po mo via ba to state priority project at amin
หน่วยสมทุนปังอาป่วยประคับปันนี้กันดาเฟลตัวบกอันนี้อัมรุด 2.0 หน่วยเซนหน่วยจะส่งผลิตเซงินเสียขบุยตุยนาทงขันนักบุยเมฆอันนี้จะสำเร็จเลยปังอาน่าอันทบส่งตกอันนี้เดิน PWD เสียหาดิวิชั่นชวนกุมสังอิสมิปังอาในรูปสุขานกงเกมรูป 0.15 ทุยอะไรนะครับเกมสองปทุมปทุมปรุปทุยอับลักตบะมุนสมดิปัญญาของครีปเปอร์เมนต์กินลีบริดจ์ประคับเสียมโซนี all weather road from KM GTP to Lunga Keslo Peino อันที่ข้ามันกุมาMDC ทันไลค์ข้านกัมเปญกันลบกับข้านหันกระสุนกระโจเวียทุยแต่ละสิ่งกันกันละฟุตยังอังจูริสเซ็นเตอร์โรปุยกันโลเดริงไม่ดีกันเสียบขายกันสกัดช่วงให้เป็นกองให้จุเสียบตัวนี้ที่ขาริรวมมาเลยนี่ลุยกันสุดเลยนะที่คุยตัวบอลเราไอตัวประคับก็มกสีเราอามุนดารุปุยมกสีอ่ะเราคุยเราป่าเขาว่าพาร์ลิเมนต์ที่ขากันสุดแค่นี้อ่ะการแต่งงานสุดทรูเวลแค่นี้การที่ว่าผมเรื่องจุดบางส่วนให้จูกันที่ตัวนี้กันที่เริ่มจากกันส่งตัวไหนยังหน่วยสังกัดจะทุ่มส่งที่เล็กปรุหน่วยสังกัดไปฟิลตัวคอนแทคเตอร์บอกกันดาฟิลตัวนี้ไอ้ที่เราชวนนี่fair weather road ตัวรถที่อันนี้มาเสนอ fair weather road สุดตกลงมาลักตกเมียยินทั้งตัวนี้ all weather road อันตัวนี้กันที่จะไปสาพอกันนั้นจะทำเดี๋ยวกันนี้ in integrated infrastructure development ผู้ราเตลมาสู่ว่าเตจากที่เตหน่วยสันนิจุดดาวฟิลอันนี้ต้องปกติthen pedestrian footpath kami siya PWD หน่วยอย่างนี้หน่วยจะดีเลยสมศักดิ์ปลีอันดับฟิลต่อปกติ improvement and upgradation of DSOP to เสียจังก่อนไอ้ที่มาหน้าแคมเปญนักการ local คัน DSOP อาคารนี้บอกมิลโลตลาดมีเลสาเพจกันได้ช่วงละว่าอัน MHEB เวทแต่ข้านี่ทัดไม่มีหลอดลมสมาดิจวนเฮลัมมาลุกิลวินเสียจังก่อนอาคารอัตลันเทคราบจนกัลกันอุตเดียกันจานลุยตาคงเราจะคบมาอย่างข้าการีรัวลุเล่เมมันนี่เดี๋ยวหลังหันเดียทิ้งกองโจมทั้งหมดอามาช่วยนะเสียหาจังหินเฮ้ยที่มีเสียจังก่อนนะอัตลันเทเสียงั้นที่เป็น top priority กันเพื่อเราไปที่อันเพื่อจะเสียสุดเรียรัวเรื่องดิจวนอินตัวไหนยันอินจะมีตัวจูหน่วยสร้างดิจงาสมทุนประคับกันดาฟิลตัวพวกนี้ดินปลาดิลอย่างน้อยก็ไม่ยากso akal kong so achalo ani dona pala dila fade vi so han upgrade la kong de siam chaila guest lobby no and the box lang ela tourist local in da to ka chiang sani emi pani rimat po yan sa taking kanin kam at sa te dona eta serkora and missionary kon puite ano bok ne tourist spot hade ude kan ne yang suwa dia bangin so poso pala kong natan yani muay sang ni za so ru pakhat ganda le bo ani kan pala na ei chatak in chatak sin thokila thokzo sum sula adang ka thok chui se la kan wa churi ru pu chung chuan department din le contractor ta hian na thok se kan wa ni na song song te chatak ka thok ani na
khot ina thong ngai bol le vi chen chu monitoring in thong pui turin kan som trina an dik na tran nu an thuron thlen chu atul dan zrin project monitoring committee kan thlen zer thin ani district sunga na thore a thok to zu tu po ne rose ruling a mi poimo tak po ne rose di reng lo chu na hi a che tu rani to na chia kan ro chung kan tu kan mama do na project som pu vel amuna kanin monitoring committee chu monitoring committee chu kan sarkar ti anilo zpm party tang ayo pakhat chau del le MNF Congress BJP kan omvek go frontina omvek NGO omvek kha anem dik thina chu ban chuan chong ni khat an lo sak to nuwa endika chia le gai nam to silo thathei to silo an si kan na em ani to ne zpm sarkar na wa yan ban khur zo atani na dik to re zpm mi le sa te na to pe su endi an châu tu ra ni kan tia chu wang chuan ban khur chaw atangin mani veng thewak an VC te an NGO te district level a kan ho tu te khang zong som khan en dik tu ai chang fe kam bo ni chuan tu na ka se project zong som te po khan chele wa chu an phalo chat tak vekin kan ka ka te ni tu ring ho pu ya kan som tak se chuwa thalo wa chuan in what cha pa vin ron fe mai ru kan ne na poron direct mai ru poi mi chuan monitoring committee kan ron kir al wat mai amuna chu ti lo chu sum tam tak se ka kan sa a thing chu apu ka kan pu ru le ngai ka sak te dia yang gi infrastructure shi chia in kan du lo ani si ha DC office ngai point to mine mumalo takin local puini contractor te point ban sana tum ut khania khat yang ka kan hun to ani project reng kan ti chuan man na om do ne man na om silo chen wai crore tel se na project lui lon le abandon hitam lutuk kan ramai kawi goi mai poi sa siam nan kan duri mo tani mi poi kan ma mai kan ngai to lo ka biela po trek then house apo kan searching so our project reng so mi poi ma mo sak zo chor ma tu ai ko tu om thei ani tu re fan po atanga zet theng aban kur le atanga azok theng electric wiring theng dai poisa om tu re poisa om to lo ti yo ga mai mai engineering chief so khalai mai chung khatianga ang kha om tu re lo khatianga athalo so bang chuan hang ke ni chuan a huat tik kan huani ông to lo kan du ni ya tu chuanin lo thokanga this office building kan moi tak lo pui thin theina na thok tu te song sam chuwa lo tu ka se ta kha building chung chang ni sela il pa kan poi lo em soi kan du ni indole lo record ula mi pui hian til kan fit se nai chu District Council sum chung chang ni tun ma zong song khan State Finance Commission kan nei ngai lo wa Constitution Amendment 73 like 74 atang khan State Finance Commission kan lo nei pe ta ni Mizoram chuan kan Finance Commission must per to sam ni son paruk so pasari atangin ka financial atang khan kan tran ani tun ma zong chuan Delhi Planning Commission kan nia sum kan don reng in state point district council point plan fund kan donga non plan kan dong nok ani plan fund chu development ta na man tu ania non plan chu sarkar na thok lo tele tatian in real bolna atana man tu ka ania amaro chu Planning Commission noi bo alonia central it's one state in a Finance Commission kanone frangwe ta chuan in
plan fan abo tak sia wangin sum ka kanin dai talawani kan state sarkar point district council point plan fan le nan plan ka akhan pa ani ta lo wang khan mun khata vek awangin kami kan sum khain chul fin ta veka kadan tran khan development ta na kan man tu te kan na thok tu lo ta na kan man tu te ka ke mani kan ro man thiam alo ngai ve ta a de chuan plan fan abo ta ba khan sum in dai lo na lo ong ta thu ta chu grant in aid atangin athayang anga puriu ani so trimani chu first Mizoram Finance Commission chunga gandin mum ani ya second Mizoram Finance Commission kan han nei le ta a ei sa ni som ni pakhat som ni pani atanga sam ni som ni panga som ni paru kumma chunga kan sum man to midro man sa to ani a maro chu second Finance Commission ka nge chan ka hello ati lai khan ma tu nei na kan la nei ve lo wa report him petlai me chu wang chuan Finance Commission pani na ina an recommendation ka kum ni chung chak kan mang the ni sam ni som ni pali som ni panga kan mang tona sam ni som ni panga som ni paruka nen kan mang tona kum ni chung te chau kha ni a izwan an tram kha alo ral ta mai ani amaro chu kha Mizoram Second Finance Commission khan Mizoram Sarkar sum mandan turte Aizawl Municipal Council mandan turte Village Council mandan turte Local Council mandan turte Autonomous District Council mandan turte khan zong som an handuan khan plan fan aum to lo ti chechumin anduang ni chu wang chuanin kam turan yen tia emi state's own tax revenue kati sum kan in sembe china kha ke mani chia king khom atang khan ADC ho le ULB le RLB ho urban local body le rural local body VC kan ti le district council te man tur kha kan SOTR atang yan za somli le pania kan ti sang dor mai ni achan chu plan fan ran om to lo wangin khami ai kha ti angai ta a chu tiang zel chuan second Finance Commission recommend ang khan keni sarkar point ma kanon la a ani recommend ang ba khan kan kal thei lo wa an recommendation kha kan bo se thei bo khek lo amaro chu state's own tax revenue atanga khang district council te urban local body le rural local body VC te khang zong zong man tur kha kum tin ti pun chau zel ani a apun dan hi MADC bi ka hian sang ni som ni pakhat som ni pania khan crore za som pasari point paru pali ani MADC na ito na khan ni kung financial year sang ni som ni panga ni ru a chuan vaibel sa sang khat pakhat point pasari paru lo dong chu wang chuan sang ni som ni pakhat ni le ni kum inkar in sauna chu vaibel sa zariat somriat pali point pakhat pani athingani chumi om sia chu kum tin district council tana poisa an man tur hi state sarkar ati pun sakzel dinani chu LDC te chau ne lovin khopui ai zola man tur te lung lei ko municipal man tur am chile DC ka te po ka pung de zelani tin PDR DC and dia hei deficit grant kan ti mai china state sarkar kan mu char china chu khang ADC le adam te dai lo na puruk na khan kan mangbok china umin don financial year atang yan 16 Finance Commission yan deficit grant hi ati botani chen kan ma kan nei talo kada thang khan ADC point non tun nei tolo wa ke ni state point kan nei to chong lo ti kha kan sei wa ti chuanin plan aum from Tolova, non plan aum from Tolova,
poisa mutu za theu kha second finance commission khan ni lo ruam man saka khami ba khachu be kan ti ba khachu midang kan pe bel tiang lo aizola kan kala kan ho tu te poisa kan nil bel rem mai aizol municipal corporation ko en minron nil bel se kan pe thai chong lung le ko en minron nil bel se kan pe thai chong lo village council man tur po minron nil se kan thai chong lo district council man tur po indili nom se le an man tur za bikhiak tu finance commission ama chumi thuang chuan kan kala chumi pia lama thu kan ne to ti ka soi chiang du ani amaro chuan ma ni theu khan revenue an lo generate ve ni chuan sum te lo da lo ve ni chuan kha an duangin an mang thei ani I chuan thil point te mai lo theng ta chu tun ma chuan plan fan au khana nan plan fan au khan kan ti kha सरकार न थोक लो अत्ता न मन तुर भी डेवलपमेंट अत्ता न मन तुर भी खाओमा सरकार न थोक लो अत्ता न पैसा अश्रम दा अनियमा खान खमियन मन जो तो जुआन सरकार न थोक खान अल्लाह बिल वक वक थे तो लो नि तू न जुआन आई जो फिंग ता रिप में plan le nan plan au to जुआन लो हा MADC अनियमा LADC अनियमा अतु पोई न financial area khatsunga kan poisa nei kha ikhan ong khom ta vek maya kha development ta na man turte sarkar na thoklo ta na man turte mani district council thil khan an lo ruwa man tur ani a tichuarin development na ta na man tur ang sia ngai te po kha sarkar na thoklo kan man ta wa ngai ni kai kan ki dan thalo em chu in thanapia min सरकार दा कंजोर kan district hi anting ya puitin thayang development ang tinga omang anting ya rural kanban ve thayang ti hi min ngai to pui ngai lo kan ho tu thayang anting ya ka kin thayang so remote ngai to na chuan kan kala sarkar na kan tiama awom sa kan upgrade poka kan la bel tawak wak poka dai figure kan ya Lai Autonomous District Council hian an poisa don zong song 100% hi so kana to plan bang 5 acting an district a changka thiang le udam pakhaten ko turin grade 4 a group B panga ten dan tin enen to MADC hian an sum mu zong zong za so ko pathum point pathum pani sarkar na thoklo mangra ni CADC hian za som ko pasari point pa ko paru atro trala chor wal hian kan district council pathum hian an poisa don trin zong song za som ko pasari point pakhat pali sarkar na thoklo an mangthi ni khatyani ma chuan kan kal thei lovang khatyani ma chuan kan ngai dam reng thei lovang mi pui te po hi phun noi na bang lu khatyan chim chima kan district sum tu kan thin thei na ni mo ene mo vo chom na ni mo kan tia sarkar na thoklo kan tia kan in lak bel se chuan a thei to no wa hi tu na yan kan lu ti hai tu ni ti chuan sarkar hian ngai tu na manga kan governor Kalta Khan chief secretary chairman noya study team ani ani so report thateu anan thelu ta to na kan governor hian lung lei DC inquiry commission adina so report thateu anan thelu to ka the chuan mani khan file governor decision aron da ta hetiang remote chuan kan district council hi an collapse mai dom angai na on tolo an sum don atranga za asom rup ayatam hi sarkar na thoklo an mang tur ni tolo ti ni chumi ataka ke ko tur chuan team kan din dona recruitment rules
District Council Pathumina anin mantrong tu kan siam dona. Anti-Defection Act pot in those siam rongin ti boka kan siam to don boka. Stability yong to kan duali. Ti chuanin khag miang kanon ti chuang to na sarkar na thok me kan ho tu ten tu na District Council ruai tu te hi kasoina ni bi mi alovania. Don ba tanga kami local zel king khom ani. Ti chuan hemi anga ma kanon la chuan District Council noya employees tam takin ban le nai no. Chu ka hilo tu chuan. He tiringo tain kalsuan into le fa ten right to om don. Adik lo het yani. So mangin ruang mana kanon sia mga one time grant pek so kanduani. One time grant kan pek so nga tunay sum house and as well pui pufuk na turi. Bulu kanton chat pui le don so amaro so at honing kan pedon. Condition omin agreement kan sign pui don tu kan intiam tir don. So we can put them to anzong teksuan sum anman sodan to and kim kakan ruang mananga. So unsigned here and pongsuan vulkan transak na. So pwesa yung masat kan piya. So may suan hem tilo roso kan pilo. Kan riro om so kan district ang kinge maan so nga. Sorkar sumte ang kinge dikta ka anman veang. Ang kinge mason na daw tiyang di. Kan duha mani. Mi pui kan du sakwa mani. Isinakan development project trang kan siya. State at ang local ano may. Zasong kole pasarikte sorkar na toklok an mansuat. Ang tingay kan sa kaya. Building pakat po kan sa tayo ni. Chuchuan niya bangin ay mi puiten na big takin kan dedis area hong yan. Siyan takin low fias sila. Isuan kan team kan siam dona kan han bay ana katil ka akal se lova kanin kai chuat eng turin bultan na athonin poisa kan thiang chin kan pe anga suta tone roso nan kaldik to turin so kana topo atul chin chuan ban mai turin sutia bul kan tran tran le chuan kan ngai bom lu tuk don katiang chu a thei to lo ti kha kan sei wa abi takin goina ka tu sai kan NGO from ten min lo ngai poi mo sa mula kan thalai kan thang thar kan zen ji ten rural na di kal pung thar ni lo hon ro kal pung lui angai mo ta kal thei kan ni to kan ram atu se mai lo ni chuan chu ka sa do chuwa Chuan Finance Commission pathum na tu na hian kan din don me ka chuan kumnga lom le tura kan sum manda tur aron duang dona Mizoram Sarkar chanturte Aizawl Municipal Council chanturte Lunglei Municipal Council chanturte Local Council ho chanturte District Council pathum chanturte Village Council ho chanturte kumnga chunga kan poisa in sem dan to aron siam le dona sumi ang chuan kanom dona ni third Finance Commission hi Finance Commission kan nei voi thum na chau alani a chuan ni second Finance Commission kha an tlai ma ti ngai na om lo fa ei chu zo hun tu kan pituka an tlai thiam to lo ba sumi chuan ro man da ron siam nga kan district council te sumi no tu po wona ka soi model kani anon don sa don ani khatir kan kal ka chuan bu kan tran thana dik takin atu poi le na ya ro re na lo chen salangin kan kal adik to am ti kha dan bei sia ei hi ma na tra kan bei to ani a trane ma takin bei na kan in ma ka soi ni bo kan kal na ni iban sa at hello hi chui kal sana ko kan system kan kal pum ko tha ka tu so ni thak na ti chuanin kan ta tha
kan savai ta na thatur hi ani a thil thatia in elila in chhanle apo eni kan sarkar chon hetiang hian kan tin aga tin thil thatia in elangu in social remote nelawin min khan tin chuan if anu in da ka pe ang tiang zo ka tin tum na kha bo to ro se a thei to lo kha kha dilemma se thei dom to zom lo kan phal to lo kha kha thei dom to poisa in an control that to dom e chu in the vai in ro hriat pa kan tua kan soi tel ram ani chu ka lo me